Na iwarawara dagiti alikamen ken mapukpukaw ti kwarta, iPhone ken sumagmamano nga alahas ti babae, nakita anatayen iti mismo nga uneg ti pagtaengan na, iti barangay Lumbad, Dingras, Ilocos Norte. Ti biktima ket agta 2039, may nga helper iti paglakwan ti Baguio Vegetables, ken pansit iti tiyendaan ti Ili Dingras, daytoy ket tubo ijay Bangged Abra. Ngem kariti agundaway ket agdama nga agnanaed iti barangay Lumbad, Dingras. Sigon kini Jaylin Kabudol, kabsat ti biktima, sumagmamano adares sa nagtuktok itiri daw ti pagtaengan ti kabsat na, ngem saan pulos asimungbat, ngem idihaan na mapasungbat ket linukatan na tiri daw kadwa na ti asawa na. Gilukta na di aging baba, sir. Dati dornab na nga dati aging baba. Ami pa lang imporsan nga lukta na, sir. Tinuktok mi, sir, namin upat, ngem dati, sir, ibaga na. Ni adanak iti uneg apaya kunanan no ka guri ka tay sakti mangopen kunanan no ka sir Ikaw na no ka bun sir okay ta di ko inopen ko ra may kadwa nga doorknob na sir di ko nga sir madi gabutan na riga nga mga open nga min data idi sir pag open mi nga sajay so nakaidam ni manang kon sir nga apo nay ka manang ko di mo lang bagbagan no adam problema ko nak sir. Okay ma'am. Awamot sir, di bagbaga na nga problema na kanyak tanaragsa mo. Ma'am, idi nakita yu deto'y bangkay na, kasanat postura na idi ma'am? Ma'am, ay sir, kat nakakasdin ni sir, ada istro na sir nga nakakasta. Tapos, nakaidang lang nga nakakasdjay sir. Ngam idi, nalpas ti investigasyon ng sir nga amin-amin na, tanagita mo amin na. So di nala da di kartib kinartib da di buok na may kadto ta kaya mga makitat ni ti kwa tinapasamak kini kabagis mo kunana sir idi kon sir nag-ana sir nag okay ma'am binugisan da sir iso binugisan da iso na sir na tapan ay na anti bandits nga brown ti na sir amin tapos na ibakal rumar jidila na tapos kasla na ana day ti ropa na sir kinagong na kinjingipon na sir okay ma'am tapos sir nakangato di jibado na nagpapakita di suso na okay tapos ingkas jeda jo ulo na sir tiniritir na sir tapos nakakasta uri ko mama inala di dagi kortanan sir hang ko mama lang pinatay ibanang ko. Okay. Inlawlawag ti kabsat ti biktima nga awan met ti malagip na anakariri ti napapatay aday ti kuma ti mabalin anangaramid ti krimen. Awang mot sir. Awang mot ti bagbaga na kanyak sir basta ti kunana mo lang sir kita minagita anak ko kunana sir. Kita minagita anak ko ading tas ikaw mo pagtalka kunana sir. Tapos kita balay ko kunana sir. Inbatag ti maysa kariti anak ti biktima asakbay ang napapatay ti inana ket napanpaylaeng nangibaga ti kwarta akasapulan na iti pagadalanda ken ditoy ang nagbidbidyo o ket paylaeng kalpasan na ket nagawid ti anak na. 7 sir 7:30 sir. Naanat na pa mo inobra idi. Napan mga lakumati para project with eskwela sir. Tapos nagkankanta kang pilang tapos timbaga na idin circuit may muntalata lang kabigatan man ko na sir. So daha mo nga pan inala na ang sir ay kabigatan na circuit mapangkukumalang ko kung nakarigom medyo balay. Nakarigom pa ila ha mo pinas nga tinugtog. Han sir. Tinupawag so na sir ko awon mat sumungsumbat sir. Ngum dati no ing katibigat agoni bat nga sigod. Sir. Anat oras idi agawid ka idi man sir. Haan idi na pangka idi nagkangkanta kayo. 9:30 sir. Pinanawam nga may mesana. Sir. Ano ba braon na idi pinanawam? Agkangkanta pala so na sir. Haan nakangama intulod ijay ruangan. Ano sir. Anat ba ko nung karili napasamat ni mamang mo? Nasakit mo sir kasi suot mang pagpabasa kanya sir. Kasi yung awan sa nagit ang kamot makabasa so hindi mo tulang migat awan mo pagsarakan na ti paslabalon mo na kung panagbasa sir.
Mala dingitan launay ti katugangan na. Gapuanan na tanasingpet ken awan dagiti manggurgura kanya na iti uneg ti barangay da. Tauray nagsinada iti anak na ket napintas ti langen-langenda tangamin ket ipagpagapuda kadagiti dua nga anak da. Kalikagom ti pamilya ti biktima nga iti kabita na panawen ket maamuan ti akin aramid ti krimen. Tapno di kasta ket maikan ti hostisya ti nakapapatay ti biktima. Nasakit tinakam ko, sir. Jack, expect ko kasta makapasamakan na, sir, nga talaga. Awan ti kaririri na dito barangay ni sir, na talaga nakaan-anos, no adda nga pa nagkid daw, no adda lagad di ikan na. Isong hami nga expect ko nga kasta. Pinapasama na po. Awan mo dagitihanan na pagpagustuhan nga amuyo, ma'am. Awan, sir. Awan mo ti bagbagana ta talaga nga iso na ka talaga nga no addaan so na mangtod. No apepe lang nga kas jay mat tinakapayan na. Nasakit ure kas ano ti taimpa anak na jay bagbagay na kanyak idin. Impa anak ko mati bagbagi kang kuana nga kas bilang anak ko nga isungar nga ko na tay anak ko nga addat jay ko nga mang pagpabasat ta anak da. Isut inauna nga kabsat ko nga babae ko na na. Apo kasta lang pinapasamak naman ni manang mat kung ko na na sir. Ano nga tawin idi nagsinadakin ni barong ma'am? 2018 sir. Dati pa nagsinada ma'am, okay met iti mesa kanya. Un sir, okay ore ag nagsinsin na ba nagsarsarita da. Dede lang napanda pinagpermaan dita nga idingom na bayagan sir idi agsina da nagpinirmada nga once nga adda agasawa da nga dua deje balay kundi sumabang kadagita dua nga anak da. Deje tinagtulagan da sir iso nga han kaya ti agasawa ni deta manugang ko. Kaya na nga makikita dagita anak na. Okay. So ma'am, ano itikas lang makunam ka rito yung pasama or ano itikas lang kalikagong mo ang obrahen itibiyag ti kapulisan ma'am? Apo sir, ti kayat ko lang maikang kumat-hustisya isuna, maamang kuma, isut kalkalikagong mami, maamang kumamot mo asinot ng anak kong kuwana, nakaamamas din na may anda kong kuwana. Naka-anos nga manugang ko dito. Sabi ko nga, sir, kahit ko may kanti anana ni manang ko nga, apay nga pinatay da iso na, sir. Ang kayat, sir, nga awan latan, takaasim mo, dagiti anak na, sir. Okay, ma'am. Iso lati kayat ko, sir, nga makasta, so nga pina-autopsy mi, sir. Isay siyang katpailaeng tinaununig ng investigasyon ti pulisya iti ili ti dingras no anya talaga tinapasamak ken dukduk talenda no siya sino ti akin aramid ti krimen. Mapilapay ti pulisya ano kas pangarigan adda dagiti nadnadlaw dagiti bumarangay anap napan iti pagtaengan ti biktima itay kalabes ket makikoordinate dalaeng iti kapulisan tapno di kasta ket adda ti katulungan dagitoy amang duktal ti agsungbat ti pannakapapatay ti maysa nga ina. The initial nga report pa kit di kanyami kat suicide incident. Okay po, oo. Ang apan di response dagitoy patrollers tayo kundi itoy paramedics ti MDRRMC nakita da nga nakatalimot di kwan di tao iti kwan. So dito kat napasamak iti mismo nga unog ti balayda. So nag-request tayo iti soko tapno mai-process jay crime scene kan tatama na remaan ti investigation na tapno makakolekta tayo tinan-anay nga ebidensya para toy. So rest assured apo nga dito nga kaso ket tutukan mi kan umapilaak man kadagitoy dadduman o dati nakaimatang no sino ti pinmaspasyar jay tao at i-approach na lang dito yung station tapno ma-interview mo. Sir, kada itagundaway, awang pa'y tilid tayo, no? Anat pasamak na talaga, sir. So, adata medyo nabara pa lang dito yung kaso apo, awan pa iti may release tayong information regarding dito. Joey Cordero Kiawit, News Update Ilocos.